Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Congress Mary Kharpuri MDC ka Nongshken, ba Fanten Joseph Lakadong MDC ka Layumkra, bat uba William Mensong MDC Barim ka Jirang. Hakas ngi balang harengkat ki Nongget Kam, kilalet ban penyesok pura siya ka National People's Party. Yakini kilaingot lapadang buram de ukondrat ke Sangma, ubadairu menteri rang ba ka jela. Hagading don lang uba Preston Tensong, ba sneo bahalang dhar, Dr. W.R. Khaluki, ki MLA MDC bat ki pat ba nong kersyan. Ka NPP kalanang yo mensim nakajingwan penyesok ki MDC ki MLA Barim, hagabadang hakas ngi baar, ka MDC jong ko umsning ka kong Magdalene Saukme, MM Dango, MLA Barim Karanikor, ba man studi nongrem MDC Barim Kalangren, kilalet ban penyesok yaladi harengkat kinongkit kam syaka parti NPP. Albertus Lapang uladai working president jong kejirang block Congress Committee nang taru ulalong joint secretary jong ka district Congress Committee Hariboi tikini gilaya join no bangi bat entang ketang hamdan por ban nyau tang ye kibabun hang ne leaders kidon kibawan ne UDP kidon kibawan na PDF, kidon kibawan na keleng ki parti. Rengaw pingi pudiang semua bahaya pi barok. Tongin yami nang ni namar ka im jongi kolong. Kum mangilai keren menit. Ka im jongi ka jing temu ka jongi kolong. Ba ngin yo majority. Ha ka arajar arpulai. Tambah 50 year history. They tam shisin ba hamekla jongi kadon kawi ka parti ka bayo single majority bitip kadagay kadai tang ka APHLC ha usnem khat kendai spa ne buar lain nang tam don bayo asyu ye ka majority hadu gini giski dai tang ka APHLC ka bayo ya ka absolute majority ka ngiong house nem khat kendai spa ne buar lain nang ta ndon but ka sorkar golong ka coalition sorkar na kaway ka sanstem siya kaway pat ka sanstem tinaka kadaw nga kwa ban besu ya kani ka jingmut ki jing berkat happy baro kum kinong yalam ki jong i kongres kinong yalam ki jong ba fantin nang ta kinong yalam jong ba deng sotun iba William nang thi na po jirang konstituensi bat kiway Hapen besu ia kani kajingmut kejeng berkat haka jebing kejongi ngin yami lah kejong konsensi bangin yo ban ket yau so obatian kikam jong ka MDA government hapok jelam jong Konrad Sangma kikam jong ka MDA government hapok kejeng lam jong ka parti NPP pilayu ing les dang yiki isu ke bobon tambah ban ong sansnem ngimpat la ban pengkut dang bun kikam ki badang satek dang bun kikam ke bangi hap bandang trei ban habangi trei mentah ngikwa ba usok ubangin ke kalong ye kapateng kapanwan so kani gede ga bangakwa ban ye tu ye pi galong bangakwa ban jing ije ngai porno bagi trelang menchua the dynamic leader jongka not is mantra ngayo i hakane ka sarkar jongi mantra pate haka jinglam jong kurar sama urulong dynamic kumukpa ubayalam ya kane gari jongi bancha khaman kadi kata ka jingi i jonga hanga pe mat idon tang wai uban yalam ya kadi ka state jongi hadin jong porno janamar kata kane ka jingkwa jonga kalong ba ngarung sang ka parti kalong na ka mendapat pentranya ka parti bangine trai ngau bru ba i ba ka development bat ngidon kami ke dalam habaro ki ya kastit ke jungi kalong kabrit hanre lerangi trei kalong kabrit spa lari trei bah kalong kabrit spa namar sar Konrad Sangma jungi ubre ublai i ya ka perthei bergawai baru i kamno ka development sabar jo ke India gumta ku aben ura ikini kerkom perkhat perdain na kamta hapo kastit jungi Tiga jungi sabar ke i kela benlek bun ki kam jungi haga ni kasket jungi dan taka dau
bang akwa ban kersan ban di trelang ban kani ka parti angkat gaji trelang jung i bar ka juru balong sokon dynamic jong kade ka parti juni iwa Preston Thompson mensuani le trelang hapo ad council i long chips ketip member jogot council ngete angkat ngi stu jimur angkat komno klanya parti kata kapor ngilong parti mo kongres barang ngilong all parti kongres bar mantangi la pois ke NP mo ngila jom sa BP sa kawai chambar ka ba kam ha sisu la ka manta banon ra e do men tengam